Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay marikwanan, among kaday no anya ti mapaspasamak dita paradaan da kwaraw. Anya ti mapaspasamak, mare. Sige man, istoryaan. Ay na, kano agsusugal da iti aldaw. Kano ibaw bawal ni Kapitan ti agsugal iti barangay tayaw. Isungarod nga umay ko ipulong ken ka tapno idanon mo kin ni Kapitan. Ay, sigurado ang makadanon day takan ni Kapitan. Rumbang lang ay danon ma. Ala, kasta nga ro ti aramide maray. Agsiim ka kadag iti mapaspasamak diti barangay. Saan mi ngamin ang mabantayan amin ka? Ay katun amaray. Day talagayam. Ay, nag-isay. Si Poraw, nangabuakak manan. Adya manan kwarta ko na. Diya kayo ngay, awanan ti kwarta yaw. Ay, naisugal ko amin ang napasada kitangal daw tungan. Agawi da kun ta, adya matanti kwarta kun. Jakmat lamang nga kapakain. Kinton bigat manan Barang mga buyak ka. Agsusugal tayo manan. Awan mo't langan ni Uncle ka, wantay. Ay, sumagpot inton madamdaman ni uncle mo. Ururayom aya. Unan tay, dumawat ak iti kwarta na. Awan na pulos kwarta. Na, si Kapay Abaraw ti awan kwarta na. Adang ata kwarta na, antay. Jack mo. Dinto pa'y mangted iti igatang iti sidaan. Adan tukit di ited naken ka. Ay, kuyak. Sige tiraramiday. Ay, ang sip-sipot. Kanya ti sip-siputan di taabot ti dideng. Dagiti tricycle driver adita paradaan. Nagsusugal damanen. Kita pa yan, nagsusugal da. Kanya kayo mo ti bibiyang, ma'am. Ay nabadaw, siya kaunti para sipot dito'y barangay. Kanya. Amin ang makita, i-report ko iya barangay hall. Wala di kararamiday. Agsugsugal damanin dita paradaan. Ha? At damanan i-report ko! Dumawat ka iti kwarta. Huwag kumanggal. Kaslada padulin mo kanyak a kwarta. Ikanak mata na. Sang-sanga gasot ti kwarta. Itad mon kanyak day ta. Panggasolina kiti tricycle count tapno makapasada count. Saan ka nagpasada ita? Awan nga rot paggasolina. Kayso tumawtawat akan ka. Ay, di nakpaimot ka siya. Ay, kasi kamot ka nakan. Kasya ka talaga Hindi ka matmasyan. Malata itad kung dati kakaiso na a kwarta. Yes! Agyaman na kang kail. Nagsingpot ka talaga. Ururayag kat nga umay manan dito tersinak ni Marituyang. Apay aya, maray. Kaano binagaak nga agsipot-sipot dito barangay tayaw. Kat amin ang masiputan na amaday, ibaga na kanyak. Kasta aya. Kasapulan dito barangay tayo, tikaskan kwa na. Para sipot. Ay kat sigurado nga ado ti masiputan na. Dayta ni Marituyang, nagparta ka magna. Adan samot i-report na. Marikwana! At i-report ko kang ka. Ay sige, ibagamon, Maray. Ay na, agsusugal damanin dita paradaan. Agsusugal da kunam. Wun maray, kat pati ni Kwarog makisugsugal. Ay sos, ay nukasta. Isugal na lagayam dya inted ni Enteng akwartana. Ay, makadanon da ito'y kan ni Kapitan. Ay, nuing gatang mi kuma iti sidaan mi dya kwarta ni Enteng. Di nabsog kami kuma. Kumaa, angam na isugal lang di kwarta ni Kapitan Maray. Sayang! Sige, Marituyang, agsipot ka iti aglawlawan. Ay, angam di mo sipsiputan nun ati pa nagchichismis tayo, Marituyang. Amangan mo't numakadanon day ta iti barangay hall. Saan, Maray? Kan saan tayo mga agchichismes, Maribanang? Agi-istorya tayo laang. Ay nasayat na idanon mo kanyak nga agsusugal dagiti tricycle driver iti paradaan kagawad ko nang.
Amom no asino tinakasipot iti daytang aramiden da, Kapitan. Sino? Ni Marituyang. Ay, para sipot gayam itan. Iso ana panunod ko nga aramiden tayo ni Marituyang nga para sipot. Ay, uwan sa Ikan tayo matlatay ti honorarium na Ay, apay ngay. Apay, masapul pa'y dayta. Wen atap na da maganas na para sipot. Bagla nga igatang na iti bagas. Una. Apay kit din asaan ngay. Dakkel ti maitulong ni Marituyang, Kapitan. Kas ita. Naamwa nga agsusugal gayam dagiti tricycle driver. Ay, agasam dats. Aramiden dati bawal, Kapitan. Paayaban na tayo ni Uncle Kau. Apay nga ka no, ship kwarog. Namuan na nga agsusugal tayo dito yung paradaan. Naamuan na. Kas ano nga naamuan na? Kat no isiyak-siyak rito tayo mo ti panagsusugal tayo. Diyak nga ron mo no kasano namuan na. Impulong mun samat. Gaputa kanayon ka nga maabyak. Ay, saan mo ta? Apay ko mga ipulong ka. Ay, sos. Sigurado nga maong tantayo aming nga driveran. Sapay na ungat ni Uncle Kau. Ay, sos. Ay, imungatan. Una, Ay. takanayon nga ugot ti sidaan na. Ay. No kanayon nga ugot ti sidana, talaga na ungay. Ay, sos. Makapanervyos nga rod. Ano kasta? Awan! Nangunyo! Awan, kuna! Ay! Ship kurog! Damagman ka ni Angkal mong kapitan. Noon niya jay bagbagan na nga awan. Nagtal na ka man tungan. Hindi mo lang maawatan ay. Agung uwat ni kapitanan. Katuwain, permi nga agong ungay. Angkail, anya ti awan ngay bagbagam. Awan ti agsusugal. Naglakad, diyo pa'y maawatan. Kunak, tumat. No, dapay madamag kung agsusugal kada kayo, nay. Anya nga ti aramidem, apo kapitan. Ipapulis ko. Ay, sus, delikado tayo ang Ipabalot ko pa'y Ay, sino nga min ay atin nangitanon kini Uncle Kau agsusugal tayo. Ay, Maray. Kaputa doon tina-report mo kanya. Adto iti honoraryo mo. Ay na, adda igatang ko ni tibagas mikin ni badung kau, Kapitan. Saan la bagas ti magatang tinted ko, Adda pa'y gayam na yun na. Diyak kinitaan na imbag to inyahwat mo akwarta, Kapitan. Ay na, danigatang ko iti sidaon mi atuyaw. Anya atuyo. Kita nga min analaing Ay, wan gayam. Karne ti magatang daytoy, Kapitan. Ay, wun. Iso alalaingam ti agsipot, Ay, wan Kapitan. Iso day takit ti paglaing Dakdakkel to pa ti itad ko kan ka nga honoraryo mo. Ay, wan Kapitan. Day talagayam. Naglakat ti agsipaw. Ay, napsuga ka. Apay ngay ating makder ka adagaw. Kat kalkalpas mo anangan. Mapanak agpalpa dita sa las. Apay, di mo damagal no apay anaimas ti sindata ita. Ay, gaya man niya. Nalipatak mo tin anidamaking ka. Apay ngagpaiso anaimas ti sindata itay. Inikanak ni Kapitan iti honorarium kao. Tanalaingak kanong agsipaw dito'y barangay tayak. Ay, nagmayatay. Agasaman, nai-report ko amay dagiti agsusugal dito'y barangay tayaw. Naamuan amin dayta ni Kapitan, kat pinagsarding namin ita. Mayat man. Sige, ituloy mo lang, tagsipot-sipot to yan. Tama pa anak man nagpalpa. Sika kumamot din at aginaw. Nabsuga nga raw. Ibaon nakpalang, Mike. Siya lang nga rudon tinagluto. Sakto tagin now, intun rabay. Sikapay lang ita. Ape pare, sa dino ti papanam. Di taman maray. Nadamag mo di kaluklukat at tersena, di ta abanda. Ayun maray, iso nga ron ti papanak. Nalakakano kay tilako da. Pudno pare, kan ado tilako da. Saan akas kan ni Mari Kuanang abasit lang tilako na.
Wan maray, nadabag ko day ta. Ken babalasang kano kat dagiti aglaklako ijay. Kung nagpipintas da. Ay, jak amo day ta, maray. Sige pare, mapan ka. Ta padasek tuman met ti mapan gumatang inton bigar. Anya ti aramiden nyo di tawi. Si kangay, ship. Anya ti aramidem ngay dito eh. Umaya kagarang ma. Ay, Di mo aya makita dagiti nagpipintas nga aglaklako dito kaluklukat at Teresina. isumati umay ko aramiden di ay ta. Nagpintas di jay ababati buok na. Nay. Oy. Di mo agagawan jay long hair. Tapara kanyak day jay. Kay dayak man di ababati buok na. Anya nga tat nagana di ata? Oy. Jay samat at idog tibuk na tikid-kid na yam. Sabwale. Ne, sumungad mat ni tatabwedong. Aw, tataba daw. Apay nga da kayo di tay. Umay kami agaram ah. Babero kami garo, di umay kami ag-aram. Ay, chip kwarog. Kita anak di ababat buok na. Ay, kurso na di anak samat gajay. Apay, si kaya tikit kita na. Kidno siya. Apay ako mga si kamatakitaan na nga kat nila, lakayan kan nga pirme. Nay, anya laki nga ipagbagamay. Tungan. Wan mat nagpaisaw, tataba daw. Da kami lang tirumbang nga da ditaw, itababaro kami. Anya da kayo lang. Aguray, tasyak, ti dumiskartay. Uy, Asos. Ha? Ay, apay ngay. Mapanan sa matan araman di ababati buok na. Ay, laklakayan nga umay pa'y lapasal-sali ditaw eh. Ay, saan nga mabalin di ato yan? Ay, talaga sana mabalain. Ay, apay ngay. Di mat atidog tibuk na tinasidgan na. Ay, agasam ngay. Kurso na di namat gayam di ay balasa nga kurso na di am. Ay, imbag talay na sana di ababati buok na. Mare, nasiputam ni Mari Banang. Apay kaday, maray. Kaano na pa ni kalukluk at Teresina? Ijay ibagbagada analakatila ko da. Nadamag mo magaya, Mare. Jay kunada analaka nga agpautang. Na, kaslag paspasagit ka, Mare. Saan mo't, maray? Si putam dagiti tatao. Kasla agturong da ijay baro at Teresina. Imbis ko mga umay da gumatang dito Teresina. Anya nga yan ti mapaspasamak. Nalaka ngamin ijay, maray. Si putam man no ijay amin ti paggatangan da. Bilangak pa'y ano manuda amapan gumatang, maray. No kayat na. Katun Mainaganak pa'y amin aseno da. may mayat banen atap no saan ko apautangan dagiti mapan gumatang ijay. Ngam, agbayad kami ta. Anya, agbayad akpay. Kahit anya ngay, nalakay at agsipaw. Pautangan kadulatan Ay, may mayat manan no kastamaray. Ay, kayat mo kaday, ama panak agsipot itan. Un Mare, sige, ingkan. Ang pautangan na ka. Takdirak ti saok, Maray. Saan ka amadanaga? Awan, nagswete akmat gayam ni tatabwed yung. Wingaraw. Apa ngay? Apa namat arman amin ababula sang dita. Maditi aramid na dil nga tao nga. Nakita mo dyan naramit na. Kalpasan nga inaram na dyan atidog tibuk na. Insaruno na madya babatibuk na. Dan nga road flying kikak ti danog. Nya, flying tikam iti danog ni badungkat. Apay? Siya kamat gayam na natuyang. Sige, ibagam kan kuha na tinaramit ni Tata Batang. Ay, un. Ibagam, tamapan ko si putan ti maday nga ramid na. Ay, baruak pa'y, adeng. Talaga baro ka pa'y, tata? Ay, manong ko namlatan. Si kamay, pala kayo nakmadlaw na yan. Asino day tabakat? Anak ka banikas, di ta malikod dam. Ha? Adaya, may. Gaano itayak pa'y ditaw ibadong sip putak kadagraw mau. Anay ko. Ay, di mo malapig ko si Ay, ako ato yan. Ay, nagsakit mo tayo. Anay.
Bayasan ka rumor ita. Ang mapanagsipot ni Tarwar tuyang. Tapay nga ibaon nak. Kiti sumit trabaho dito sa barangay. Para sipot. Sanak arumwar. Taamaw no addaman rumbang asiputa. Saan adi tarwar? Sika! Sika tinasken asiputak batong! Siya kung tisiputan mita? Talaga day tataramidag. Tanya ko matibibiyang ko di tarwar. Ay, mapanang magkumagpangin basit. Ayawan ti agpapangain. Ay, nag-istrikto ka mo tinto yan. Nagado ni tarumbang asiputan. Siyak may lahang may. Apay, atalyaw di tabalayaw, maray. Sipsiputak ni badong ko no rumwar maray. Ay, kasta aya. Mapansamot agar aram ni tabaro at tersena. Ha! Jak pulos palubusan arumwar maray. Nay, maray. Inlokat ng jitawa yaw. Kanay, bumabansa mo, ijay. Ha! Ay, wungag pa isaw. Sige maray, agawid na kaong. Ay, partaka maray. Libasan na kan. Ay, natatabadong. Siganto mangamin. Tama panunot mo pa ilang tagaramid. Iti kalukwan. Anya nga ita. Sikan tisip-siputan ni nanatong niya. Ala, sige. Dinon, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maribanang, adaman madmadlaw ko kani Kwarog. Anya dayta amadmadlaw mo. Tunggal makitak ni Kwarog amagmag na kaagkakatawa. Ay, nadlaw mo matgayam dayta, maray. Limo kay samot tan ti tornilyo ti panunot na. Ay, saan mat, marikwanang. Adayo amapasamak dayta. Kat anya ngay nga ti pampanunutan na. Apay ngagkatkatawa ngagmaymaysa. Ay na, in love nga may ni Kwarog. In love? Ay, kastagayam ti ma-in love. Ay, kat, padasamat ngamin ati ma-in love. Tapno maipada ka ni Kwarog ngagkatkatawa ngagmaymaysa. Ay, saanan. Ibagadan to, pa'y ngagmauyo nga. Ay, ikaman ayaban ni Kwarog. Apa ay, Kapitan? Ay, ibaon ko iji ilay. Ha? Paayap mo pa ilang kanyak mat. Kat adalang mit di taasidag. Payapayam lang o. Sika nga ruti kayat ko amapan mangayab. Ang mga nudanugan nak. Adan sa pakpakaruan ni Chip ita. Agkat-katawa mat ngagmaymay sa. Kastalaeng, ti ada love life na. Agkat-katawa ngagmaymay sa. Di oray sa anak amadadaan iti love life no kasta. Yung kakaayabanan. Yes. Si Parag! Aw, abay. Anya ti bagam. Papayaban na ka ni Kapitan. Tapay ka now. Adan sa pangibaunan na kan ka. Oray sa dino ti pangibaunan kanyak ni Uncle Kao. Mapanak adagaos. Ay na, naggagat kan, Chip. In love eh. Ha? Ay, nagmayat gayam ti ma in love. Malaksid anaragsak ka, nagagat ka pa'y. Sikan na ati na in love. Ay. Ay! Kwarog! Ah, Uy, ding-dinggan na. edi bagbaga mangkail. Katawa katawa. Ibagbagakan ka. Noan niya ti mapan mo gatangan iji ilay.
Ayun gaya man niya. Na ay, di mo man sobraan mo ti agragsak. Tabang ano ibaga dagiti tattao nga agmauyong kan. Naragsakak lang ang gal. Gaputa agayata kaon. Di mo ipadlaw unay Jak nga rod malapdan. Talaga gama naragsak ti makarik na iti ayat. Kapanam ko raw. Ijay ilay. Nakaisam kamay. Uray tupay siya. Nakaisam kamay. Kito na. Naragsak kagayam. Ay, uray siya tataba daw. Naragsakak, Mike. Nagpadpadataan naragsak ka. Sige, panawan ka pa eh. Tamapan ko katangan da kito ipagpagatang ni Uncle Kao. Mapanak bitay, naglugan iti tricycle. Agawid ako, hindi ka bildata. Ay, ang yaman nga tantimasida aya. Ada akong tuyang. Nakaisam ka man. Ay, kito na. Naragsak ka gayam. Nagapo ka lang ijaylay, naragsak ka. Way, talaga naragsak ka tuyang. Ay na. Agkat-katawa ka pa'y. Kito na. Kastuya talaga tinaragsak. Apay nga ta naragsak ni Badong ko ang naggapo ijaylay. Kastaw na'y tikat katawan. Apay day ta bulong ti marunggay ngay gemaw, marituyag. Ay namaray, napankuman dinawat di ta kaaroba. Imbaglasi daun may kinibadong kao. Naggapunsa ni Badong mo ija ilay. Wun maray, kagapgapu na. Nakitak nga men, idilimabas di titersinak. Ket amo maray, ada nadlaw ko kenkwana. Anya tinadlaw mo maray. Agkat katawa mo't nga may maysa. Nadlaw mo mo dayta. Kauwan. Ay, uray siyak maray, nadlaw ka. Damdamagak nga ron dito'y bagay. No apay anaragsak ni Badong kao. Nakita mo ni Kwarog. Ay uwan maray, kanayon ko ang makita no lumabas di tabalay may. Agkat katawa mo uladay chay. Kat sigon ka ni Maribanang, in love ka no gayam ni Kwarog, iso akas jay. Inlaban ni Kwaraw? Ka ni Badong Mau, naragsak mo't. Amangan no. Ay sos maray. Di mo ibaga nga inlab mo ni Badong ka. Kat saan asi ka tinakainlaban na. Sabali a babae, ang mga no taga-ilay. Ay wun anya. Tay di naggapo jay ilay. Naragsak ang nagaway. Agkat katawang agmay-may saan ka day. Wun maray. Iso nga in love iti sabali a babae ni Badong Mau. Ay, imbag man ta na panuno mo day tamaray. Naglaing kan? Siyak pa iti kunam. No kasta, nalawag nga da babae ni Badong kao. Nalawlawag pa ingam init, mare. Tuyang, nakaluto kan? Kanya nga tararamidam dito salas. Nakatugaw, damagampay lang. Amo ka nakatugaw ka. Ang rumbang ko nga da kay di kusina nga glututaw. Emparabaw ko jay bulong ti marunggay ijay lamisaan. Eng ka nga rusngusen numabisin ka. Ayunay ka bitay. Pagbalin ng nakidi na kalday. Ha! Jay bagas, jakpay na arasaw. Eng kakarum kamanan. Apay ayakas ta ka bitin tuyang. Nagragsak ka lang nga napannagalay ti marunggay asidain ta itay. Itagong ungit yan. Adagayang mading aramid mau. Mading aramid nga. Kano pa'y alok-lok ko nak? Ha? Badawng? Kano pa'y? Yeah. Ay, agdan sa mang perperde ti napintas a relasyon mi kinituyang ko pare. Asino kumangay ba timang pirday? Di na magkayatan nga ilutwan. Si Madutan ni Maritoyang? No itimplahan na kiti kapay. Nakapapay. Ay, Kun naglamiis pa'y paray. Yay. Sa nakas iday ang nakasamsamay. Ay, kahit naasawan paray. Pimaitan kan limamiisan ti panagayat na ka. Day tangaron mo kay ti pampanunutag paray. Ay, asino nga tamot timang perperdi iti relasyon nyo? Ay, day ta. Tidak kalaburbur siya paray. Amangan mo no si ka paray. Ay, di nakman papabasulan na kasta. Diyak maarabin day ta. Wanaw ni Maribanan.
nakarkaron, adi na maaramid. Ni Marikwa na nga Day ta aba akagawan, virgin na ti relasyon niya. Anya kumamit ti magunod na nga. Ni Kwarog nga Amom ana in love ita ni Kwarog. Di mo pabasulan, ti ka anak ka. Ay, sino ngay nga ro ti mang perperde iti relasyon mi kan nituyang ka? Ay, amo kon. Ha? Amangan no si ka. Ay, apay ko maperde ti relasyon mi ngay. Dong-dong wag unay nituyang ka. Ay na, nagimas ni mangan. Inteng, anawam ni Kwarog tani. Nagaduunay ti kanuna. Apay nga nawa. Bay amangan iti ado. Hanggang saan natan nga ibatyan ni ti kanunta. Bay akanan na amin. Isupay nga idakil na. Saan mo't akas tatipan nangan na ide? In love nga raw. Isu amangan iti ado. Ay, kasanuta ngayon. Agluto ak manang iti kanunta. Uwin Ay na. Ang kangil, nagadun samot una yung tikin ng kaw. Nakababainin kada kayo kinyanti banang. Ay, nasaya at matanakanunot mo na ita. Kwarog. Sige lang ka anakan. Maawatan ka ta in love ka. Aguma ka amangan. Naibus matan amin ama ka ng kangil. Ay agluto pa ni Antim. Di ka madanagan. Saan ay ado nga? Ay, magastusan kamat gayam no adda in love akabagyam. Nakaladladingit ak manen, Chep. Kasanaw, awan manen pasahiros. Awan lang aruden iti kalman. Uray sak. Kanayon nga awan pasahiros kaw. Ngam naragsakak lata. Wan nga rod. Agkatawa ka lata. Ay, makapakigtot ka no daduma. Takilat kalatan ngagkatawa. Padasam ang amin ti agayat. Tagkatawa ka, ureg may saka. Awan tayo mat pakain labak, Chip. Itulod dakman ni Jay Ilay. Mapan ka man ni Jay Ilay, tatabadong. Ito na. Naragsakit ni tatabadong no agpailay. Pudno ka di, tatabadong. Ito na. Iso ngay tulod da kaon. Kasano nga, Chip? Addan ni tatabadong apasairos ka. Agbati ka na dito'y paradaan. Kating kayo na. Saan na bale? Tanaragsak kalatamat, ureg may saka. Sige, Chip. Agkat-katawa kalatan, nga ureg may saka. Ay, napanmanan binisita ni Badungkaw jay babae na ijay Ilay. Ha? Adda babae ni Badong mo, Maray? Siya kunti sumungbat, Mare. Wen, iso anak kalidliday ita ni Marituya. Ay, jak man la nadamda magdayta. Apay, di mo ayan nasabsabat ni Kabadong. Ay, saan pa'y mad? Agkat katawa batlaan day dyan gagmay sa. Akas ka ni Kwarog. Na, kaya't mo asawan. Wen, adda babae na atagailay. Iso ti kanayon na apasyaran. Ay, insukat na ko ni Badungkaw. Ay, amangan mo't no bulan-bulanan ni Pari Badong kat ada sumsumro na. Awan maray. Sigurado akalimpyo pa ilaang ti panunot ni Badungkaw. Ay, no kasta. Talaga nga ron nga da babae na. Dahil takot ti sintomas ti ada love life na. Agkat katawag ang may-maysa. Ay, jakla kaya ta mapatasan day ta sintomas. Bakawan. Di ore agba akak iti agnanayaw. Tuyang my love. Ayan, Mau. Apay abirok-biro ka nakpailaan. Kunakon kay, tanakatugaw ka dito'y salas. Mala, hingga nga ron iluton dahil ito'y ginatang ko ang karni iti manok. Ilutom, mumabising ka. Ayun ay kamot tinaya tuyang. Kanayon laki, di na napudot ti ulam. Anyaya ti basol ko king. Hindi di mo kapailang. Naglampaso ak matay nito'y balay, sakbayan nagpailiak. Pinunok, jay drami ti danaw. Nagbalsigak pa, iti pagsungurod mo. At babae! Anya nga papaya, iti pagpagam. Abay, di ko nam! Diyak amaw nga isot isublia-sublia mi Ilay. Anya? Tunggalaga po kay Ilay.
kastaunay tiragsak mau, nga uray ka lang katkatawang agmay-may saa. Babae aya, matisubsub laki dyan ilay. Kay, apay nga rod anaragsak ka. Ipadpada na kidahin kinikwaraw. Nagmadigayam ti pampanunutam kanya katuyang. Amom no niya ti subsublak ija ilay. Naglawag ka, babay! Trabaho, tuyang. Naawakak iti trabaho. Iso anaragsakak. Apay, saan ka naragsak? Amadaan ako niti trabaho. Adan trabaho? Iso, mate. Yan niya ka na ya. Saan ka nagproblema iti sidahin ta? Tadanigatang ta. Aya. Kastagayam. Ay, nasaya at ang arod ba daw? May kaglutaw. Kahit si Kangay, anya terami daw. Inakisagana dagito usar ngagtrabaho inton bigat ah. Mangrugi akon kay. Ay na. Nagragsakak ba daw? Kaya manday ta. Uray siga naragsak ka. Agkatakatawa ka. Good morning, Kapitan! Ay, na. Ay. Si kamot gayam ti masabat ko anak kaisan. Siyempre, di mo pa'y sinumbatan di kablaw ko kan ka. Ah. Kunak, good morning! Ay, good morning matkan ka. Ay, apay anaragsak ka. Kaano lang, hindi ko na ni pari badong anak kaungungot ka. Saan akong nga agong ungot, Kapitan? Tamaw, abdan trabaho ni Badong ka. Ay, nasaya. Isugayam ngag subli-subli jay ilay, tan nag-apply iti trabaho na. Kat idinaawat, naragsak. Ay, rumbang lang Pampanunutag nga da babae na. Angam awamat gayam. Di adanton kwartayaw. Ay katagnan na, Kapitan na. Ay, wang gayam, ni Kwarog ngay mag. Inakbisitain tagsangsangit mo't kanon. Ha? Apay ngay? Ay, dayta, tinaskan amaamwa. Inak man ibaon-baon ang kail. Hindi talang barangay hall ti pangibaunakan ka. Nagasidagan. Namo man nakaladladingit kita. Ibaon nakpay lang, mate. Nagragsak ka, idi. Nag-break kami ni Tikayan at ka. Ay, ay, kunak no makaasawa kan. Nakita ray mo iti sa bali alalakay. Sapay lang kaya kalbaw. Ay, isa na balay. Adan to pa'y maamamom asa bali a girl. Nagado ti girls dito. Ay, isumot lagayam, anak kadumog, anak kaladladingit ni Kwarog. Tunggal makitak. Nakita ray gayam iti sabali jay nobyana. Wen mare, broken-hearted ita ni Kwarog. Ay, ayat, aya. Na, nagkatawa ka mutan, mare. Pugtuaham no ape anaragsakak ita, maribanang. Ado siguro tinaglakwam. Kasta kamutkat no ado ti umay gumatang. Uray kalaag katakatawa. Ay, inlabak mutan, mare. Ha? Milagro! Na, saan ka laang anaragsak? Aglalalay kapay. Ay, kastoy kayam ti agayat. Ay na, marikwanang, nainlabkan at talaga. Ay, nanakwanang, naragsak ti adda ay ayatan nga, ken adda mangay ayat kan kwana. Kat si Kamat Kwarog, di ka maupupay, tadumtang tulat na, ti parakan ka. Alas sige! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez.
Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, una yan. Ay, ninsamot kwarog dyan nagpartak ti panagpataray na iti tricycle. Ay, un, iso. Ay, urayak labi maringkwas gapo iti kigtot ko. Ay, uray siya tupay. Ay, nagpartak launa iti panagpatpataray ni kwarog. Awan mati amok akam kamatin na. Ay, nasken abagbaga amjay ka anakam, Enteng. Kasanon no makadungpar, gapo iti kasya akinapartak ti panagpataray na. Ay, urayak lang makauyag iti day ta asok anang gapo dita. Tricycle ni Kuwaro kalimbabas. Ay, ungarod maray. Uray nalapi na tapok na ito kalsada. Ay, daan lang arudan day at tricycle nan. Nagpartakpay lang ti panagpataray na. Karag-karag ko nam kiti Anya ngay nga tatimako na ni Kapitan iti day tangar aramidan ti kaanakan na. Panagkunam, mabagbagaan na. Kano paborito na day akanakan na. Tinakabot-butang no, makadales. Ay na, sigurado ang matay adagos, ti madalisan na. Sana ko nga, paspasada iti tricycle, tatabad yung. Napayasaan nga, tungag. At yamat ni Chief Karog nga agpasadya. Ala namat amin nga pasahirosan. Oh? Isumay dahi ta sumunga dahi. Ay, awan, aglisya ka. Amang ano, madalisan na ka. Ha? Ay, paglisya nga. Kano sa dino ti papanak, isumay ti papanan na. Ay, dalisan na ka matan. Ay, gina ka doon. Ay, anay nga. Anay. Ay, kasi ka matatabad yung. Naipurwa ka matanta na dalisan na ka mati tricycle ni Chief Karog. Labihagak pa ka di. Panagkunakat na biyag kan samat. Ayan ni Tata Badang! Ayan na! Adya ditoy. Diyan isaan nga makatakder ko pa Pasalsalikan tumat nga miniti kalsada. Pasalsali ka. Kano nagpaigid ang mic. Sinuro naklata din ng par. Nagbayad ka, Tata Badang. Aya, saan pa iti nagbayad? Una, bayadam ti damage ti tricycle ka. Ay, dakal ti damage ko ako araw. Dandan ni pa yan si Mina to'y kararuwak nito'y bagay. Siyak pa lang mo iti magbayadam. Basta, agbayad ka. Aw, kita man tinagbalinan ti tricycle ko angay. Anya ko matinagbalinan na ngay. Isumulat ta. Lati latamot. Oh. Kita ngamin anasaya at May, di mo madlaw day ta nakupit at ang butso na. Sigud mo day ta. No, tinulungan ka pa iday. Nagigalaw tanay. Matintinag. Nagasgas pa ijay sango aw. Anya ko mga iti magasgas dita. Di mo pa ila kasukatan mo. Tisigud a pintor na kolor lati. Basta, naskin ngagbayad ni Tata Badang. Nagpartak ka ngamin unay ngagpatpataray ka anakan. Patapo ka matin ti kalsada. Basta, bayadan na tinagasgas alati ti tricycle ka. Badaw, sigurado ka kaday nga original akararwam kay nagsublikang ka. Anya nga original akararwa nga ibagbagam mo dita. Ay, saus! Adda itang tipiki akararwa ba daw? Anya, masigurado nga original akararwak ti nagsublay. Narigat ti mapikay. Ado ti piki itan. Ilutang man kaya di da ito'y nablo asigat ka. Pati da ito'y dua sakak. Nagkakawang mitindag iti ramay ti sakak. Kasanungay amay subli dagita nagkakawang aramay ti sakam.
Amom, noan niya ti pagdanagak amag na dito kalsada, Maray. Apay amadanagan ka. Kat nakapaigid talang arudan. Uray nakapaigid ka. No sagidin na ka di napartak at tricycle ni Kwarog. Sa bagay mo't di Kano nakapaigid ni Kabadong, idi sinagid di tricycle ni Kwarog. Ay, kasta nga rod ti kunada. Ay, Jackman amo, no talaga nga amo na ti agmaneho iti tricycle, no saan. Ay, kat no nakabaybayagan a driver ti tricycle. Di na pala mo nga aging gaita. Saan nansamat nga amo ti agprinaw? Ti sumardeng ka nagpaigid. Ala, paraan takit din dahi ta sumungad at tricycle, Mare. Siguradwam asaan ani Kwarog ti driver na, tadyak kaya ti aglugan. Tungan, imbag mo, tatoy tricycle mo, tinagluganan may. Di kayo madanagan, kagawad. No siyak ti agmaneho iti tricycle. Saan kayo nga maan? Ano? Ay, agnervyos kami nga no ni Kwarog tinagluganan me. Makapadisgrasya mo. Jackman amo ka ni Chief Kwarog. Mapay nga kasjay nga agman maneho iti tricycle. Ala, bayan yun. Sigurado nga ungtan ni Intay. Ay, sapay kuma, taungtan na. Bagbagaan na kuma, Maray. Nalpas na ko nga inungtan ang Kyle. Apay, kaya't mo pa'y amaungtan. Ay, sana? Mano nga oras na ko nga inungungtan. Mano nga oras? Kano katugtugaw mo pa'y la iti abay ko? At idugan day jay. Ay, anyat kakautom di tabulsan. Tapno saan kan nga agong ungit aw? At tuy aw. Ha? Ay, kwarta! Bilangan nga mina. Uy! Sagsasaga gasot 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 gasot day tanggal. Ay, itad mo kanyak day ta. Ukwa mo day ta. Ay, nagsingpit ka day to'y akaanak akon. Basta di na ko nungungtan Bagbagak lang ken ka. Adi mo unay partakan ti agpataray iti tricycle. Uy na nakananos ka kanyak ita angkay. Itay, uray naklabugbog kawan. Ay, binugawan ka aya no arasaas ko day jay. Kat no nagpigsa, uray akla natitilang. Ay, sige nga ro din. Mapankan. Itay kumapay Inakaw. Pinaayaban gayam ni Kapitan ni Kwarog. Pinayaban na lang? Inungtan na pa yun Patsamay. Kano paborito na akanakanday jay. Ay, no saan na nga ungtan. Addan tumanen madisgrasya ni Kwarog. Gapo iti nagpartak apa nagpataray na iti tricycle na. Ay, sigurado day ta. Kat, mayatan tanaatalan asakam. Medyo dapay la sakit-sakit na ito'y pagbagik maray. Ay, kagpaimbag ka Dapay la makapandibang kaga. Ay, nagrigat mo ton. Ay, gapo iti day ta, Kwarog. Baso lamin ni Kwarog, dayta napasamak kan ka. Kabadaw. Ay, mayat ka gaya man paray. Anya mayat asasaway. Kita magpilpilayak pa lang, paray. Ay, wan gaya man niya. Apay, adapay lang nasakit may. Dapay lang mo ta, paray. Dua asakam tinasakit. Ay, unay ka mo ito, paray. Damagan pa lang. Kita magpilpilaya lang araw damagnan. Makaungat ka mo tin paray. Kahit inungtam, di ka na ka man nakadisgrasya kanya. Inungtak talaga Sigurado ka? Ay, pirme nga inungtak. Kanya nga timbagam kingwana. Inungtak. Kasanaw? Kunak na. Kwaraw! 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 Kunak! Kasta tipan nagunga mo kingwana. Apay, di mo makita ayaan nakagem-gem unay dagita ima. Yak mamating inungtam ni Kwarog, paray. Inungtak nga ron. Apay, di ka mamatay. Ay, nagpartak na tatricycle, paray. Agpay kita. Ay, sus, umayan. Ibig Kwarog, ti driver. Jay ka anakam nga inungtam ako na. Ay, urayak la na bang aran, Maray. Imbag ta nagtaray nagpaigid da kabadong kadi Kapitan. Timaray ni Badong kumaray? Kawan,
Nagadayaw, titimarayan na. Ningay kapitan. Ay, nimot kapitan. Ne, ayan na ngayon. Ha? Kasano anak kadanon ni kapitan iti tuktuk ti kayaw? Kay muli Agam, kasano anak kauli ni kapitan? Kano saan nang hamuti umulay? Ay, madya talaga maray. Maday ti panagmaneho ni Kwaraw. Ay, panagkunak. Rumbang lang nga saanan nga agmaneho iti tricycle ni Kwarog. Kasta ti kunak maray. Bumabakan adita, inteng. Pero makababa. Apay nga mintay muli ka dita. Nagngato pa'y mata kayo. Amo no kasano anak kauli Di mo ambo ti aramidam? Ay, makaamukan a bumaba. Apay, an-anwom nita nagatidog akawayan. Mapangkusukitan ni kapitan dita imulian na. Mapan mo sukitan. Mabutang matkano nga bumaba. Ay, gapo iti nakaro a nervyos nan. Iso an nakauli dita kayaw. Kaasi nga ron ni kapitan. Iso nga sukitak man. Kapo iti nervyos ko ang aksidentinak ni Kwarog. Nakadanunak dito'y balayajak na puutan. Kano nagpartak ka ti maray? Kito na, tadyak ka ta madisgrasya nak manay. Hay, saan lata nagbalbalay? Uray inungtan ni kapitan. Ay, diyan mamatay, inungtan ni Parintay. Ay makasarak to lang ni Kwarog iti bang tiliw kun kuana no kasta na lang. Ay, bayama, tapnog na kan. Nakababaak matlaangan. Nalaka kamutlagayam a pababaan dita na nga to akayo nga inulim. Mabisinak gayam. Ay, imbagak lamang nga nan, bimabaka mo tadagos. Ay, inta mga nang mabisin ako. Sip Kwarog. Dinggim ko madiyato'y pamagbagakan ka niya. Nagkunakan ka bagbagaan nak tungan. Diyak nga rot kaya't nga maisagmak ka. Numaisagma ka, awang bibiyang mau. Sapay, kanayon kapay mat nga agpaile. Anya ko ma? Aduti agtil-tiliw ijay ile. Siya, tiliwan da. Apay, kung mga dida ka tiliwan kat nagpartak ti panagpatpataray mo nga perme. Apay, nalipata maon nga angkel ko ni Kapitan Inteng. Gaputa angkal mo ti kapitan. Apay, dida kan tiliwan. Amamuda ni angkel kao. Ket no iso ti kasikatan na kapitan. Apay, asino ti padpadaanam. Ay, padpadaanak man ni Kwarog. Taapay apadpadaanam. Umay nakmanan ikan iti kwartahon Nagpaili ni Kwarog. Apay, di mo nakita? Apay, nagpaili aya? Ay, amom, nagado ti agtil-tiliw ijay ili kadagiti kasero a driver. Kat sapay lakom tasaan da makita ken tiliwan ni Kwarog. Ay, adugayam ti agtil-tiliw. Apay, di mo amuday taya. Ay. Dili ka adu nga rod ti ka anasingpet amang mangted iti kwartak. Kat gaputa saan mo ang madisiplinaan. Sabali nga rod timang disiplina ken kuana. Badaw, apay anagado ti tattao di tatersina ni Marikwanan. Ay, damagan pa ilang, kitersina dayta. Siyempre, yado talaga ti tao Saan mo't akas taasigaw? Kahit apay rumor ka Mapanak makidamag Apay chichismis da Kawang, Ay, naglaing ka, tamumlat na nga chichismis da. naangot ka ba daw? Aya, pati pa nagchismis, maangot mo pa'y gaya, may. Ay, agpaigid kayo man, tasyak man mo't ti makichismis. Nga mo ninanatuyang ay. Pagiwalin pa. Ay, Marikwanan, anya ti pag-iistoryaan nyo dito tersinam. Apay, di mo pa'y ayan na damag, maray. Ti anya, maray? Ay, naladaw kan iti damag. Wang nga raw, anya ayaday ta. Natilew ni Kwaraw.
Nasaya at mag. Inala dati lisensya na. Saan pa ilang ang mabalin nga agmanihaw? Nasaya at magtapno ag nakaw.